Hello kuri mwese mukurikirana Kigali Life Official, uyu ni wa mwanya tubagezaho imari zacu tuba tubafitiye ku rubuga rwacu rwa kigaliLife.co.rw. Ikaze rero kuri Kigali Life Official. Imari ya mbere dufite ni dining table esheshatu ndetse n'ameza yazo, zikaba ziherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ziragurishwa ibihumbi 180 by'amanyarwanda. Imari ikurikiyeho ni intebe zifite imyanya 6 zo kwicaramo n'ameza yazo, zikaba zikoze mu ruhu, zifite ibara rya shokora, ziherereye mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali. Ziragurishwa ibihumbi 380 by'amanyarwanda. Imari ya gatatu ni Charming Siberian Puppy, ifite igihe kingana n'iminsi 75 y'amavuko, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo, iragurishwa ibihumbi 800 by'amanyarwanda. Imari ya kane ni Hyundai Tucson 2004, ikaba ifite assurance izarangira muri Desemba 2023 na control technique izarangira mu kwezi kwa 11 2024. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 6,900. Imari ikurikiyeho ni imodoka ikodeshwa ya Toyota RAV4 2007. Transmission yayo ni automatique, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Irakodeshwa ibihumbi 35 ku munsi cyangwa se ibihumbi 750 ku kwezi. Imari ya gatandatu ni inzu ikodeshwa, ikaba iherereye Nyarutarama, ifite bedroom 3 ndetse na bathroom 2, ikaba ikodeshwa ibihumbi 600 ku kwezi. Ku mwanya wa karindwi dufiteho imodoka ya Kia K5 2013, ibara ryayo ni umweru, ifite control izarangira mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2024 na assurance yo kugeza mu kwezi kwa kane umwaka utaha wa 2024. Ikaba iherereye mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 9,500. Ku mwanya wa munani dufiteho kamera ya Canon 7D, iri kumwe na batiri zayo 2 ndetse na speed light, ikaba iherereye i Gikondo CGM, iragurishwa ibihumbi 600 by'amanyarwanda. Imari tugezeho ni iya 9 ariyo billard table, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni 1,200. Imari ya 10 ari nayo dusorejeho uyu munsi ni Toyota Corolla Canada 2001, transmission automatique, ikaba ifite assurance izarangira mu kwa 12 2023 na control technique izarangira mu kwezi kwa 11 2024. Ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 5,500. Nimba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigaliLife.co.rw, mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.